Ambira nkethi ciakwa na ngucukire nkatho cia mwanya muno kwithirwa kiona kanya kwatanira bao twiki Nteto cia Weru Thaa Mugwanja acie tariki 15 mweri wena mwaka ya 2022 beta WINNIE wa Kingero na Nteto cia Weru Thaa Mugwanja kambiriria thai ampomichi ya kithurano kia UDA ntere cia mara ni rarukirirwo tukobwa ukira irware kiotumiria bo karia bo katha ni bwithiritwo boge kwa kumanena wagagia bura bonekete ntere mwanya abokiumania na kithurano kio mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi na utoashio nkoloke candidates results because of speculation that when candidates were in a balance, which was not the case. Now Mwembe to candidates bagetikia MCA Jones Kinege Nikabe agwatakura ngirinya dia 25 Mbe Stephen Kirote agwatakura 1305 tuagiana 131 rejected ballot papers na tuagiana a total of 142 disputed votes. Kuria Midero Ward Kualina candidate by the name Elisias Waithaka agwata 315, Kithinji Margaret Kari agwata 638, Keruja Anderson Njeru agwata 2259 na Riongo Mary Kaimuri agwata 1325. Women rep Balavayaga Kinywa Beatrice Kathomi agwata kura 12,436. Nyaga Beatrice Nkatha agwatakura 6,258. A total number of rejected votes jieja magana matano ma 46. Derebia Muisraeli Nyaga agwata 2,908. Gitonga Morris Maogo agwata 1920. Na tuagiana a total rejection of 5 ballots. Mwenda Julius Gataya agwata 8,488. Naragwa Samuel Mbae agwata 14,917. Of the tallies, Ilaji Atonyire Jia Chogoria Ward, Kiambi Joyce Gateria agwata 2590. Nagitonga Karen Karimi agwata 3085. Atuatane na mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi ntere cia mara eduna njira ya thimwombe kwithire tumenyethia buramanto yetete na mbere ki utalibobo kura ntereo. Martin Mugambi kethira nombe kwithira wetu tariria boe gaburamanto yetete ntereo ki utalibo kura burabu yetete na mbere. Gikiwa mbunge kia mara utalibo kura buramberie igorogoro na mwankaro kere kura inu ikureka na alingi kura alingithania bakura na baba kuraida kura inu bareke kumagaru kwigorichi baumba kwethirwa bakirutwo nja ya ngeti ya cukuru ya Nthaka Chogoria Boys no ntobago tweka igo kwena mantu mainge marama utama kura irega gutareka antu bakirega wetegeria kura na kiomba kwaraga na Brumo ankaro kire iria ukarikirio guna nyuma ya mathaa mathatu mana into 5:30 irio returning officer wa Gichikombunge kia mara Timothy Muremi ajire na aikiretwo karia manene muno na iborici ba Gichikombunge kia mara aomba kunenkanira kuruta ripoti ya baraba umbite kwithirwa bagichinda na mono gwikombete kureta mararamiko manene mono kiria ciacha Gichikombunge kia mara tari ongavana wa seneta Mbairagwa na cindani bangi na bangi bakuromba ite mwanya kiri Gichikombunge kia mara bakiugaga ithurano bitirari biotheri na bitirari bia uma na bo baingi bao bameneria kiama kia UDA na barabangi bakiugaga bakaomba kuthikire kithurano bakenderea bari independent candidates lakini ragwa bera batikaomba kwithirwa bakenyangia kiama kia UDA no ntutike kijite na anto bamwe babombete kwithirwa bakireta wamba bubwa kura na ibona netie kwithirwa batiomba kuganirwa no ringi bwa kura amwe no guno araithĩria ripoti na ndagutumira ya Timothy Muremi akiareria antu baraba omba kwithirwa bagichinda kiri wandi itano cia Gichikombunge kia mara na muchunjo wa women rep kana mbunge wa Ekuru county ya Tharaka Nithi ara Beatrice Kathomi daktari omba uchinda Beatrice Nkatha na kura cia seneta ragwa omba kwithirwa agichinda
Mwendaga Thaa kiri gicigo mbunge kia Mara na kura 14,000 na nombe kuraithĩria riboti ĩno Winnie kwega. Tuitambire ni ati nyume ya kithurano kiegoro gia kiama kia UDA utalibo bwa kura no bwitete ambere ntere mwanya chia nthiguro ya Kenya deni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Mwandiki wetu wa Nteto Paul Wakabithe na utumenyethia utalibo ni bureketie na ara seneta Mwendaga Thaa nwe utongoretie na kimuyumbe wa Ekuro Nora owetwa Kathomi Kabiribiri nwa ithirete agitongeria ntereo. With the county women representative result, Kenya Beatrice 11,376, Nyaga Beatrice Nkatha 9,948. I'll go to Senate results. Tharaka constituency UDA nomination. Mwenda Julius Gataya 12,881. Lawa Samuel 9,722. Nkondi Ward, MCA, our member of County Assembly results. Echenga Gerard Mugao, 861. Kedoka Leonard, 2,830. Mokodhima Ward, Gaisima Njona Majao, 1,382. Luke Nyaga Marengo 3,551. Wapende wasipende, they will have to issue certificate to whoever has won. Mambo zingine, there's no cosmetic. Hata kama ni kuiba si hivyo, you cannot just doctor your result. Mtu kuna 5,000. Jana tulikuwa tuna key result per police station. Yes. I have written them all one by one. Naandika zangu na za opponent. So now from 8,840 na mtu mwenye akona 1960 anashinda. What kind of cosmetic is that? Honestly speaking, what we mean and the officers around here, tell the PO to announce the result as they are. As they have. And we are telling them, whoever is giving them command should know this one. CCCVP atuibie, apende asipende, he will give the certificate by fire, by force. Yes. Akristo bakanisa ya Kirogine Methodist ni bakinyete nyumbene ya Nteto ya Weru TV na Weru FM kurombaniria muna boba ekongwera ntukwe ya getomike kalenda ya kanisa. Akristo bani bashokerete nkatho no ntobo maweya yarabonete kumane na nyumba ichi ya Nteto kane kaita karanje Yesu Kristo ambire mudharabene no ntobo mweye ya nto kulingana na wetekio obwa kanisa. Give them hope even to work here strongly and you are covered. Bo bega mwadano nto okwaria na tukwane bega Yesu na tutukurukira aya nyo tutukurukira kunge kunde ara mbese ne choto jitawa atakurukira nja shanto beto bara tuona tukurukete turete tinye mudraba ndene ntura hili to ati atuwa the cross of Calvary where Jesus was stoned na mwadani darike aweteka mende dara ringedwa mechumari mwere yo anya mwira ringedwa araviro mantoya madhuku na ntobara baino madhuku ende baba kwa ina papas nya na araba tambete Murungu wa iguru itokwenda gutea rieto ria hakuna kuwa wanigwa wagerete Murungu wa Kenya na Kenya kwe watwere antu aja tiwira igwa mwana tiwa tra kwa gweto Murungu o mwega itotomeretie nkuma yaku enjaga gukurukira TV ende na kinya radio Murungu wake yao ikiotogoka Abajoge ngwenda igara Yesu yera mwana atepo mwenda
Kongina kunia ati Minister wa Ukaria bondene no bangania bwa thirikari Ndagitari Fred Matiang'i nekirete wira kia Kenya ati gukethirwa kwina ukaria bwa kwana kaitene ka kathiongo cia kwambwa gukwana kurioka kwa mwonokia Yesu Kristo kulingana na wetikio obwa Akristo. Matiang'i wete ya thirikari ni baibanganetio tira kutena wagagie kinya bureko bukethirwa bukiumira. Please know who is next to you. Know your neighbors in your estate. If you see people and activities that are not very familiar, please share information with the police. We are as safe as we all would like to cooperate and share information on our safety, as it were. So we will remain alert. My colleagues, the Inspector General of the National Police Service and his team have increased deployment, and we are going to remain on the alert, as I said, through this month of Ramadan and through the Easter weekend. But I am asking you across the country, not just in Nairobi, wherever you go, those of you who are traveling out of the country, as you go for your church services through this weekend, please be careful. You will see us. We are going to be available. We will be in the churches with you. In some churches, we are going to insist on screening worshipers as you come in. Cooperate with us. We don't have anything wrong or an attitude towards worshipers. We want to support you, but we also want to be sure that we know who has gone into that sanctuary during that place, during that time of worship. Kongina kunia ati marima kathumba ya kolokete arimi batithiritwe baikitha makethe ya kuwiria no iketha baicethera bakendia imera biona mauria maku kenda kuingi mobatu yoturo ora buitia amuna kwithira rera iria lokete no rimi kwaluka akimerone kio baba inge enyo njira kia kuingi oturo na ati arimi beibanganetie kurima kimerene kie fertilizer thirikari rena miria maurini ukinyila arimi ba mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana nekirete ronoro kiratu na kine gichunje kia bidhato na kia muthia kia ronoro ra mwanya urimi bwa murimi. Karo Mutiga urani minister wa urimi ndeni ya kaunti ya Meru na tarete arimi kwanda imeravira bikabwithia boya kire mburenkai netete na mbere na utareria tinibethirite bakilungaira arimi ba na kuba mataro ya urimi boguni. Nakumbitwa Karo Mutiga, minister wa agriculture, livestock development na fisheries kana urimi Devia na makuyu kagitene ka itwije iria turi Thaa na as much as ndigurune on the country, the rest of the country it is the long lanes, but ya Meru these are the short lanes. Na itumbite kwithira tukiaria igitana ria ringi tugitakiri kundi bia arimi betu tukibeita na best practices na mono kagitene ka kira tukubera ngai neji katukubera baande imerabiria kana irio bira biethera bie drought resistant jandengo jampempe kwi variety mpempe yumba ku thrive very well na kakaika nini na riretie kinyamantu yegie kumenyera muthetu ontubura wete ni ontubatire kumurikwa boya kendo tira yote kwenyangwa na njira ya utila kingi kira tukara tukita na arimi kana tukibona area conservation agriculture kenda bomba kwithira muthetu bathi kuinterfere na muthetu as much as possible menya arimi ja maingi ibona ja akakurima kuria kurima muthetu na nyena thitangi bagikuorgana ya muthetu jukagaruranwa kiwi kiomba kwithira giginterfere na retention ya ruji so kira tukubera kinya gukombeke gitari gukurira akeria paketha bati kuinterfere na muthetu buru ato kenda kethira kwituje twanga iturite kidogo tumba kwa retain as much as possible na kenda riwa na rote kombe kwithira ritonya muthetu ni imera bietu bimba kwithirwa bikiuma arimi kwanda mbeu ira chitwire kwandwa kwa miaka kathumba ni ontubunge butigaira maketha yatiagiri ende mutigari wa ibaichoma kia thirikari ya county otira nende ni bakona mbeu kiri arimi bara bati uchumba buru mpempe baichokeria mpempe ja maingi mwanka mpempe kethirwa netiri nguvu ikethirwa kinyet machiara ja mpempe weto kethirwa pempe gachiere mbuga kainjinye kadogo so itwethirite tukigura mbeu every season kuti season kinye mwetu timikashwa tukwa arimi mbeu of course I am not oblivious of the fact that
no tule muri gukinyira muri muonde wa Meru County no to county yetu ni nanto over 1 million. So na budget ya county nayo oremi takai kungana kugurira mtu wonde we Meru mbeu. But kira tumba kwitha tutegera muno tutegerete especially kundi bia kurubira bi very vulnerable na youth. Tukomba ku identify bara tutaete mbeu kethe last season tuka make sure this other season ndabo tukwaba ubangi batonere nongelete na kuwa ni baritana iria ngwe kwa kwe muno na thirikari nene ya Rwanyine rurimi akiariria kinyamantu yegio fertilizer na bara murimi aumbike kwithira aime kinyaila kaingi twitana iria ngugi na Ministry ya Agriculture at the national level na kira thai we are working very closely itugwitaniria ngugi na national government very closely actually kwena program ijeresha fertilizer one kwena the e-voucher program ere ongoing the e-voucher program na inkarete nkira arimi na njire nyingi especially arimi baraba kwa ndampempe kawa na ikwati those are the three value chain ira tuambirite na e-voucher ke e-voucher arimi tuberete baraba ndakada ni kwati ntere chiao chikwati barayas na officers betu ibakuthiuruka miundene no tunakuti umba ku register no twete nyaka nisene to register to kana tweta muchemanio ne fulani to register no mwanka murimi eje mundene a register murimi o kwa test kana ko clarify did murimi ujo na munda ate ko register for the sake of kokitata whether age register murimi ya register ke e-voucher thirikari ikomba kwithirwa ikimurira fertilizer 40% na waka atirira 60%. Arimi baraba rimaka wa kinyabongo ba imura mutaratara ne jojwa e-voucher na arimi bampempe. So itokuria arimi beto bachiumie ko chitaniria nengo karankiuga tafadhali ibachiumie ko chitaniria na office edra atakinya kwao bakaringa baka eja na information na kurekeria na kugweta mantu yegio garuku borera ntobura kinyabutierete arimi ni bakwithira bakiona amachiara yande guru kire urimi bobo ngenda kuga climate change is real ko imiaka irare arora kaberene ara turaraire mantu climate change ya karaja ka ntubuti akwina batwi. I must say that it is real, it is now with us na ikieto miukuona kaberene ore akedeja mweri jo tujwadira jo March by 15th of March ngai yethera yurite nengani na antu baandite na arimi bamenya ikitarira banda same case with October twataira ngai twatura gwetaira ngai October na days ari moinya as late November. So what we are doing not to is kira kiomba kurigiria material to make sure arimi bere mabena mbeo chekongana no to bena mbeo ngai eja kinya edide bora at least murimi atiuga indagire kia ukethane antiona kia kwanda. So we are trying to mitigate it through kware mimbeo as much as is possible. Kingi na kukiranga bana asiritanete na jirene mono you can make sure those very dry parts when as much water as can be possible. Moya Phineas imana no ntuboro noro atwonekanya kunogo kanini ndu nshokirete na Nteto nkuluki ukathiora mitambo. Base tena. Mave, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga
ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Waigwa Pasaka ni mwago na nkanyantheri kugwirua na gukenera nendwa betu charana farm soboiga tamutugo na withire bwetu tukureterete Mount Kenya 4x4 challenge Easter weekend yeje ntariki 16 na ntariki 17 mweri jujujuena njochionere ngari kumantere mwanye che Kenya gushindanire gikombe kiri 4x4 challenge. Special offer gutindiruka na murigi nio zipline kiri ana na njumbo zipline kiri seniors. Bie kurebia untwere na bia chomba nkutho ona bia kunywa bia mpio karutira na bia mwanki niguo kaithurira ni untonkoro irijaga kirie kwenda ukorerwa rwimbo mwanki muthukuno John DJ imwe kwa imwe kugukinyithia ithigithio gutonya ni shiringi 500 kiri antu banene na shiringi 200 kiri ana banthiguro ya miaka 12 on tuko charana farm Mount Kenya 4x4 challenge Neo Form Weekend yeji. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya silcoat kuma nthiguru na yataki nkurukia rangi ngiri igire cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi beyonde bia gwa karangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa karangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Toriongera Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Anto bonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki kenda mwezi Jwenana mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza mutedia wa Meru na gukuromba kura yaku omba gukorea kana Kameru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonde. Gavana ni mama. Gakuwa togeni twicokirani ati nyuma ya gavana wa Meru Kiraitu Murungi kulionga nterechia tianie ngoro na kuwa ati mankakuni mubunge wa Yala mpuro wa Bori na nyuma ya biumia biele mpuro wa kethira kina rwimbo rwa king'ang'i kio rwine ende mubunge na umirete king'ang'i no mwira akethire mulainine ya mbere otiragie kuma rwine. Wandiki wetu wa Nteto mukirwa mitheka na tumenyithia cia tariria. Uraketha kinigera campaign 2022 tungi ni mpuru aburi nako jiani mwani vinge viere akurukera ndispeaker akiwa Kiraitu tosha Kiraitu Imeario ngavana kaunti ya Meru Kiraitu Murungi ndiongenewe nteretia mekindori tigania Central ntuko Jumatano ire kusiretia machoki ya mubunge wa Yala mpuru wa Bori na kuringana nwe Mboro ku ntina iwaka ina mboro munyanyi mashima biyele. Amen. Munya rais wa mtheguru ai munini rais wa mtheguru reko sware nyini akasarani ke sware nyini okathoka rindio weta kiongo oyabothi thakia na okimenya utitho wenga bana Meru County. Eto Murungi angwatere ambikia koti andangete na metana ka kwa nenyo ndhaika wonto arura munya kumatana ntwa nini miaka 15 munya tangwata andhaika temaloi na nendo letere muntu ta kuthaika na itwa mucoroku na nangora kwa Kiraitu Murungi ngocokerie oni no gwere goro uwe ate mporo ntwa buri mucoroku kan kwenda kwa Kiraitu Murungi utebomba kwa mucoroku uwe
bona kotine na mporo ukenda umuthaika Okaitene kaua boria mona mutetherio waziri munya engineer Kofia Kaulanyi ibonanetie kuria kwanirwa kwa gavana Kiraito Murungi utira wati mbarubawe kanya baitalela rais uraba kwenda kithurano netwitete bai muromba rwa miantwa mukenda watanithia Meru. Gavana Meru wengo ni Azimio ori lakini yeye ana arira anto bachangure ora kwenda utebu omenyo gutongoria anto na otuba direction na otero kura chia Kiraito na chia Priscilla geikolokia Azimio so lazima tuinde toringere Azimio mbi lazima toringere Azimio kura so Kiraito nuwe na thina chiawe Azimio etena thina Meru yonde sasa na mbi na Azimio na to sasa kuthia rutero rwa munyao to itatia au toelekeza ile kazi ambayo imefanyika na serikali katika nchi yetu ya Kenya asa Meru haina mtu kutangaza lakini Kiraito Murungi na mangamanga hapa na pale kusema kwamba eti ya kwamba upige kura yako tutakwambia kwamba hata hiyo yako upati bakiarie gitera kweya na mbeo tia kuanda nteretia mukalamatu na ntwandoro wandine karamati gania east na arankoro kibambereretie wenjibwa kithima kia mukalamatu baile baibatianeletie meario ate kithima kia ntwandoro kenji thirikari ya county Meru tote kwenda kuibwa siasa kithima kia munya Kiraito hata enja kithima ko karama kithima kera kenji munya na tote kwenda muntu nyore ku agwa kithima kiwa kithima kiawe na nde muntu ro kurongwera nore tete mwa arombere mbwa weu wetu tarega rombenge wiki mula rombenge wiki karama bweruru rombenge wiki amuga rombenge wiki bwega itikanda loi kako ndikoro na mantone ya siasa tia Tigania East bwaile mporo kuma 2013 mwanga 2017 bwaile kabea kuma 2017 mwanga 2022 bone no wabutere ngwe nontori wa toriao omuringathi mwakoria kamporo yambeye omuringathi mwakoria inore ndekarama kamporo yambeye omuringathi mwakoria inore ndembekinduri kamporo yambeye enero mporo na yena tatia akoria roje ndande bakoria mbasare ndande ibonto kwa kwa tore na manaro anarwa todo memetengeta ometero tumutere tere kibiriti tetu mujeno peu nkiripotera Weru TV kumatiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika kongina kunia te kamiti ya chibitari ya kieni kia ndegi dispensari ne kuthetekire kuwa miario ya gavana Kiraito ya kuwa rwego rwa chibitari Weru wa kina maiga ni urongo bai muria gweta mpwe utira rwego ro niro kwirigwa na mpwe bura kombekekana mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare na tumenyithia shokoroki Ntuku inkai nyuma ya gavana wa Meru Kiraito Murungi kuthingatana na bisaba obisi ya wenteresha kaguru kuonia mwingi moya mirandi ya wea witi na mbere enteresha saudimenti na ndeka ukune karaka andiki mirandi eu wandinego jisti kiona na shibitari ya keni kia ndege nirigeri na ndeka mitibatongeto ne James Nkonge ne bekete Weru ne shibitari ya wete kiriro thingo ilionania iri namba 13 ne kiona na gene keri Lothingo perimeta wo na yekirwa ngeti na nande twatagera Nteto eu tuona Nteto eu itekwijania nikyo gitumite mbita kamiti aja na arua na akoje aja twira thirikari ya gavana Kiraito Murungi Nteto iji yandiki kiratati-ini giki guteo maburio kana tuwa ntobetu itumikira boriti gavana Kiraito kuthingatira Nteto ije gutigira cibitari eu ni kwirigirwa na batu tuliromba gavana uju Nteto ije ni thingatirwe Lothingo rume yune bianto na biume ukone antu arume rueje rwekirwe cibitari aja kende thongoma rayete chamani atonya Lothingo na nonto chamani atatonya Lothingo na twe nororo turenda chamani no abatindeke na babatonie mbi batonie Lothingo cibitari ekeni kia ndege ete antone aega nonto mbi kethrate obisiri cia borisi iria ya eje batikwetherere bioro bia kumia wane anto area eje nonto ete na security kwigana security ni rwego security ni ngeti security ni muntu randikia kariambi cibitari Nteto kenda kumenya umaba mantu jongwa ninchuene na murungamiri wa ritingu yo bisine ya gavana Daktari Jotham Kiremi uria ugite baraba engugi ya kwandika mirandi eu kabangaratanire thoko ya karia na cibitari iji twari na kamakosa still kuga dispensary keni kia ndege nayo ni fensetwe bu na bu iradi typing era anto bandika manto akaria market nara bandika manto ja keni kia ndege and dispensary kinyabu ibo kwa corrected ko ukagita muntu kama tilo mu daraba jo itukuwa na manama
Thaa rwego rurikiri so itubera all is not lost nuntu kwari na proposal ya sibitari mwera iji gwitwa keni kia ndege ikirwa rwego no bakarendi guru bongwa batengera this financial year bakawa ibakwenda sibitari u na definitely tujo sibitari cyenda kubyurukirwa irwego nikendo karia bwithira bwisa sawa kumeko jisti gicigo mbunge ya South Imenti ngiripotera Nteto cia Weru rekoditwo ni Mutugi Kare Ibwe Mutugi Kare no ntobo riboti watwekire gatanto Nteto cietu cia Weru Thaa mwanja gakwendera kaita ke ana weekend enji ayo yuri thari mubia murungu mwenenya beta Winnie wa King'ero.